Afo wono mete kineno wakan I One World Television. Tin I program wame Ngec Ngene. Watiki Latin wame pajo. Ma enya onti UTV. Karma TV futia chele ken. Ma wan ma watino no. Wabedu chawa chel chawa rio. Mano wati korneno. Jomani TV. Guti ukidiro. Matin iya yu madame bedu. Kanyamulok mugo matino tino. Ki Latin wame pajo. Makiluwa nyeni Beatrice. Okello. Beatrice man nakanem piawa no furiti tir iwa lok me chul yang pian kunyoni danum mukeno be ka watch ne social media de one more TV ni chena wupe ali piara picha ken won yang no kichulu wuni ning dok chena ne no Romo catering to baruk jime weng eguni no kichulu wuni ning loka chene man wai piara tegada ento one machalo no watiu I news department no kakwano news ni one no pelo teach pa TV station one wabino chalo part timers anna chero kuno pimiri pa chero kuno juma tiu kuno kichuru gi muchara mapat endo juma gi chero kuno part time kichuli pigi money mi chero katimo neni kita wajo kereni one no kichulu wa aliba dek chela ria dek mikare anuni mabene pe wilu gi mama di bon bene pe wile ye ana gali ba dek mikar jana dak vup ko kadi vup kumbeti eni no miru bed maybe ali mia chel ali ba dek makar jana ali ba dek mikare chani ento inoni kadi ali ba chel mi kare eni pe wili jeme muromo kay chero ka yupo wi kumbedi yupo wi chilendi ali piara bijko kay chero ka wilu bon kadi wila jaji donyo eni ali piara bichi kay chero may ruku suto mabe ana wilu suta no aki Bangkok ento meno piyeni atino ki teach mukene matika timone teach eno ni ye no kelu chene mi ruk mi chere TV eni mano ki miani be pole pepe romo timo ki gimo ento pi maro gimo ni matimo ni no atimo ki yom chwin chene ne bene no kita waju ni piki chuli tumdwe nyo piki chuli jujui ikuro kong koni ni supplementary ko miru ki non kong ka don ki chul dong dano so kira bere kumeno so en manu inana white TV ni late Bale was an accountant UTV be kono no tamo kana privately an accountant Lucy no tiu gi mama part she was a banker and I'm an agricultural professional na tiu Ministry of Agriculture so dano weng no gitimu jemi mapat utiena ede chiaro kwene kakwano news manaka nem pia dakwa kona kwa je dak manak igine kumbeti ni kona kwa je manak lok me family ni tila tini mo metika inspiring mo bedbe la kwan news chalo in yo la tiji media la channel mo no kera ina channel kere ni ikindu tiena ni baka wai ngarachel biological atikilu tiena dek anyira dek ento lutieno pa wigi gibene no tie maana gwaro maikin gini ngarachel beno chiaro tiu kwene UBC eno tiu behind the camera kilwa no Nicodemus Ocheng ma inspiring bene he was inspired ginwen gulubu footstepper pien ana kwano nakasero ginwen bene guchiaro go kwano kuno ana kwano na magunga lutiana nyira neni wengu luba be kwano kuno te mabe achiero makere jumuke ne ben ngara chielo luba achiero makere jumuke joario ngara chielo chiero Christian University Mukono ento ikingini anyaga madieti no choyo prose poetry mabe adeda neno gimoni kumbedika eni chako choyo neo ente teni ne dong pigitika timo manyuti jeme enini biro naturally remu mukene fon mukene is natural chalo mane eni joario gitiu with a farm in the UK Lutiano na gitiu with a farm in the UK giti Uganda kan ento gina ye assistants magi setting up appointment mi otiat kagulogo lep mono tamoni communication mono mukene tika lok pedi kono so gin wengere gulubu gilogo mabeba nero ke wingi kon ifonyo gi mabe
lu megi ni ko ini ti la tin number di family ni. Ana kayo. Ina kai ba? Ana kayo. Ma I otwa no mama wo nywale wana bichiel. Unfortunately ngara chiel mo lubu koro to dong 2 years ago. Jimo kene ni weng nungu kwano gutiego gitiki family gi. In kina ye lubu gana media. Lutino pa money mago mo kene mado lubu media pe. Manyut ina is setting pace in family. Ana ya ti ye family. Chi tama ni legacy ni miro pa wanen kong be TV. Gwako bineno ne ba like I said Wuda eni is a lot into media bene. But food kumbeti ni tiwi otiat as a radiologist. Ento on the part time he's a DJ, which is equivalent to being in the media. Exactly. Oh, okay. That's very nice actually. So one chalo one low TV for wa chaka dwe mwana beach. Wa mira ni kita woni ya setting pace me excellence ni. Won lo tiana wa mapaju o bien o marching ni jim kitim command wa kita da wenge ni wana chuli nyo wan luo wati class act. Wale ni kageno moti kira yangu waji kira wono tiu ki dero ki they wanna watch ni pride. Kono ko romo bino be ka mako chingwa wane ni jomo kana timu jim era wan wa tim kita dano ngi wa kere no wa jolo kita ngi kere wana choli ko di paliech lieju miru nen kama leng pien kuma diet ko so iwa beru yom kani uluo wa ko binwa mak chingu kete wajo kere ni iwa beru yom me bieno katimo ne pien mani eni bene service ni eno ni wamiyo mi nono bod jumo kene chipi ngoma pe wami it ngo gin manote tikatero ko lok tung paju botwa beru be mada kapi anni kadi kumbeti bene wachiru tayari pidong chao dong madong ti diwa manok ami ti kay tiet iwa gana loki magi kene me mete dano winyo dano ngi pedo kana pian dano penyu mada dano penyu en kira na waji kede social media dano kero nyingu where is Beatrice Okello, where is Lucy Banya dano ngi ndi Bali Francis to eklamba to and one ma fudu tieno amira ko kat kere social itroma typing yi Google pe wano en Facebook for jini le peginen amira wanen bu bene I Facebook atie ento Facebook ilwani grandma pian anda dayo ba idai dong ba anda dayo ero dayo ma pinen tiri wakane pinen budi I Twitter benatie ento inge jeme no ni pakere kuma tutwale amir kere kumi ento mani eni madong fuda andong la bed gangda be dok de charo chana bitong kare gere teke internet tie inge jeme mogo mo bieno kono ni kitimu VPN gi ango gini ene beru tek VPN dong la wo ki waka ento lok mamiro wacho ne ayeni chalo en TV wa machake manyer ni eni umiro bed natural watimu jemi pa chuli kite nyo jemi pa wanlu malo pien eno ni dong wana chuli kiken ko waka wachi juma logo lebluo weng lok wa miet iwa bed yom pi logo en lepwani wa bed bene chalo lumuolo kita kifonyu wakede ni pe wa bed katimu jemi mano waneno lulo kitimu nyo jumatung kupinchane gitimu ni watima mekwani ukati kite wan watimu kijemi wa biberu mamet maku so ka uluo wa kwa bin wa mak chingu kuno midoro gini eni wa beto mabe iwa biberu mayomada be metal titwal Beatrice afoyo ime kwanyo kare me lokedwa an bena foyo abedo ka loki latin wa me pajo makilonye ni Beatrice Okello ma en yango bedo latich ma tek titwal UTV make bayang chon afoyo alegno mete kineno wakan Wando TV anabedo ema akwero